لكم قبل ما افتح الباب. تمام. اشتغل بس ايه ده؟ ايه ده؟ دي كانت فيها الحمص. نشتغل دي نحطها هنا كده، حتى مش نافعه هنا يبقى هنا. الواحد اوقات نظره بيخونه يعني، يبقى متهيألك ان المكان هيكفي وتبص تلاقي ايه طلع مش مظبوط. تمام. تعالوا اوريكم بقى الحبسه. انتوا عارفين ان انا بحب اشارككم كل حاجه يعني، بس تغمضوا عينيكم بقى قولوا له حلوه ولا وحشه. هي اكيد هتبقى حلوه واي حاجه منها هتبقى حلوه. بصوا ماشيه مع الانتريه صح؟ خفيفه وسهله. بشكرك من هنا يا روح قلبي. قلبي كبير. تسلميلي. تمام. تعالوا بقى نشوفها نفرشها. يا مستحيل، حامله هم ان انا اشتري السجاده دي والله.